Naam, bismillahir rahmanir rahim. Arakan fantanine zena pitra katika tam darsa tsika umwalim lazima na hwe inna ririyo zavatra tokony to tsika pin islam hatonga tsika ahazo zan maghfiran Allah subhanahu wa ta'ala zan voalohany fanaovantsika istighfaru mbetsaka faran'ny maro indrindra. Riwaya amteny amitsika fandrakiandro Imam Hassan al-Basri radiyallahu anhu wa arda izy mipetraka ndakireo muridnazy mpianatra anazy tonga kulluna nakray nandin tarayna taminazy milaza mana hoe ya fadilat al-imam qahtatu al-ard fi al-madina ori imamu simba tatiraka volnaya wa madina satria tsy latsaka ny orana dina malas imamu milaza mana hoe alayka bil istighfar manova istighfar mbetsaka ianao de mbola reo fipetrarana eo ihany koa tonga olona nakray mitarayna aminazy milaza mana hoe ya imam ori imamu zawjati la tunjib vatiko dia momba tsy miteraka inna vahaolana afaka mena wahy dina mal imamu nteny taminazy mana hoe alayka bil istighfar manova istighfar mbetsaka ianao. Mbola reo fipetrarana eo ihany tonga ko olona fantelo milaza mana hoe ya imam dhakat alayya rizqi ori imamu anjara masoandronakay dia tery tsy mahampy ahy kely iny zavatra tokony ataoko dina malas imamu milaza mana hoe alayka bil istighfar. Tamfarny iny zavatra nandalo gaga ray tamre mpianatra ny imamu milaza mana hoe ori imamu olana n'olo telo maro samihafa nge nitarayna taminao moa ve tsy nahita vahaolana afa-tsy hoe istighfar dina malas imamu milaza mana hoe moa ve tsy zany no vahaolana mahomby zay mivoalazany Allahu azza wa jalla mitsika amin'ny Qur'ani al-Karim milaza mana hoe fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أراكم فلازم بمنا النوح فرافتا ونات القرآن الكريم ملازم نحوي نتنين كيزريو بمنوفا استغفار نروح تنغى الله عز وجل ما ففوتانا ريو أرمنا لن استغفار تنغى الله عز وجل عند تكورنا من ريو تنغى ريو فلنا ريو شيروبروب ويمددكم بأموال أرمنا لن استغفار ينكوا hatunga Allahu azza wa jalla hapa maru yuri harina na reo wabanin aramni lalan istighfar yanko hatunga na reo ahazu tukatanu si ireo taranak amfaran ayanda ngarim lazama na khoyim malakum la tarjuna lillahi waqara bayin narvatum sakana min ritsi firna min Allahu azza wa jalla amni lalan izani istighfar zan katiyetska tungava na tsuta tatira kam lazama na khoyi yendrika nakreza wotsika maghfiran Allahu azza wa jalla faran tsara indrindra dia fanaovantsika istighfar mbetsaka amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Ary matokisa fa izany fanaovana istighfar zany maro ireo olana izay mety vahainy istighfar zany amin'ny fiainantsika andavanandro. Sahaba nakray fantatra amin'ny anarany hoe Abu Dharr al-Khifari mialatsiny tsy hoe tena manambany azy i sahaban Rasul sallallahu alayhi wa sallam fa izy boka mifoko antsona hoe Khifari reo foko dahalo tamin'ny vanim-potoanan'i Rasulillah reo nisy converti en islam. Iny zavatra nandalo maro tamin'ireo sahaba nitaraina tamin'ny tsy fahaizany miteny amin'ny voambolana izay mamoa fady izay nataony tamin'ny vanim-potoana io. Da iandro izy nandeha nitaraina tamin'ny Rasulillah milaza mana hoe ireo raha halaiko jiaby igny efa mandositra hivokatra ny tsy fahaizako miteny dina malazy Rasul sallallahu alayhi wa sallam milaza mana hoe aina lisanuka wal istighfar ya Aba Dharr aizar lilanao ndraiky fanaovana istighfaru ry Abu Dharr satria fanaovana istighfar ihany koa hana tsara fitondratena ny zanak'olombelona anakray zay indrindra mahatonga Rasul sallallahu alayhi wa sallam teny amitsika milaza mana hoe la yazanu lisanika ratban bi dhikrillah wokare lilatsika halefaka tateraka amin'ny fatsarovana Allahu azza wa jalla amin'ny lalany istighfar zay zany ny endrika voalohany tateraitsika hatonga tsika ahazo maghfiran Allahu subhanahu wa ta'ala. Endrika faharoa tonga tsika ahazo maghfiran Allahu subhanahu wa ta'ala inna fahaizatsika ihany koa tsy manala baraka tena tsika tokony mahay mikositir tena tsika vita mahay mikositir ihany koa fiarahamonina izay misy nantsika. Ino fampianaran'ny finoana islam Rasulillah milaza amitsika mana hoe kulli ummati muafa illa almutajahirun ireo vahoakako jiaby dia ahazo famelakeloko amin'ny Allahu azza wa jalla afa-tsy hoe ireo mieboebo amin'ny fahotana izay vitany. Nantany re sahaban Rasulillah كيف ذلك يا رسول الله كراكور ما تقول لنا كريم يبيبهم رفوتنا فيتن دينا ما لاز رسول صلى الله عليه وسلم لازم نحوي يبيت الرجل فيعمل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله فيخبر ما فعله بارحة كذا وكذا وكذا
ولنا كراي أمبارن رسول صلى الله عليه وسلم متفصلا فكيست من لنا كراي لكيست ونات ستارا الله عز وجل تسولنا حجري ما زي فيتانيو كنا مري مرنداي izmi fantara tamne shonganga ndek jeri mazevita nwe numal matnal zana na karanzan dek na karanzan dek na karanzan yuzana kulmbil na mujrim divan Allahu azza wa jalla sina vitan kustirtinga nazi ment karawota isma hazu izani maghfiran Allahu subhanahu wa ta'ala zan zireu mem na ta logique za vatamandal am fa penaran fununa islam zotima piantana ntsika fa we pin islam ona kraki alwoni zande vangona sazina karavashin zina mitaka mtsika vamvulumbili na yefata fantani nampetaka mua vits maham vamvulumbili na krai ambara mfununa islam tsmaham paka tsmenzi vamvulumbili na yefata de condition vamvulumbili na yefata rian kwa yefata azuant kwa yeke fiaramunna tiarna vandi jero akasarotu mfununa islam satema ninu kara Allahu azza wa jalla te piantan tsika fawe yukubayin zinayi wanulla izetsina vitan kustirtenga nazi wulfatena niyebiyeb tamna hadalanga izay vitani izmi fantara na hashonganga izay vitani tamfiaramunna izay misyaz da yandu nistamre sahaban rasul sallallahu alayhi wa sallam nandina natna rasulillah mlazama nahwi raaitu funanan yazni zana itaranna baran ni zanga tutkitamnazo rasulillah ndagvaramina mlazama nahwi هل سترته ولو بثوبك مو فيتس فيتانان كوستير رحليناو ميم نتام زورن دمبنا وازا زي كان فابينارن فنون اسلام زم ديك مناخوي هاتونغا تسكو سحازا زن مغفرا الله سبحانه وتعالى زن فايزا تسكا ميكوستير تيغا تسكا لك ميكوستيري في رامونا ازاي مسنانتسكا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله عز وجل دي فمن بناتينا من سم لازم نحوي يروزنا كل بلنا تيام يبيب نما نبريتك حشونغا عندك حدلنا زي فيتن أمشيرا من نفنون إسلام يزرد يارن سازما فاي رانغم دنيا زي مسنتيكا أريد سلاتة كان زانكوا أمر كيامة تبقى فهات الفرن حتونغا تسكا وسحازا مغفرا الله سبحانه وتعالى dia fanovatska hatsarana mbetsaka amvatatena tsika ndak fiaramunna tsika yankuwa hatunga tsika ahazu maghfiran Allah subhanahu wa ta'ala pamnan tsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinim tsika manahwi hasanatul musii tashfa' lahu atsaranga zevitanul na izai tafsulafaka wanatin fautana dia hamafan Allah azza wa jalla ireuliska izai vitan الله عز وجل ممن مفزان القرآن الكريم ملازم نحوي إن الحسنات يذهبن السيئات لحترانا إذا فيتن زنا كل بالمدية حمافا يرفوتانا إذا فيتن تتركيلن تسكمنا مارنا إذاني حديث لك آية زنتين تسكتيو تتارن صحابا سنوي حاتب ابن أبي بلتع إتي صحابتي دين ريانوزنا موفاد تنفن بتونا فينا الرسول صلى الله عليه وسلم إن زبتنا دال يرتسكمالا فرسول الله niala boka Makka na ndempitaka ta Madina ndek min nasjab kuni virna Makka na ila na wengana ke ize natin prepare kun fidira na Makka inza badana ton Hatib ibn Abi Balta nandina muwafadiz nandi fa letra tanvo kam Makka mlazama na hoye miumana yanarifa Muhammad yanafka na reo letra la samlala Allah azza wa jalla nandi fa Jibril mtinam Rasulillah fa we ana rivarina mpita kama Madina ndek plana rejab kum famlala zumit wa fa baraka na rumpi kadi zeta terena ro natunga Rasulillah nandi fa Ali ibn Abi Talib nandi nandrava izan tarata zantam vivavzan skufa nazuna Ali ibn Abi Talib tarata sina virnan tam Rasulillah namuri re sahaba ahlu shura satira kama lali tsimema makteni no tsimema nurata na pamakin Rasulillah Ali ibn Abi Talib zan letrazan yitam nekitin tanatin letram lazama nahwi ista'iddu فإن محمدا قادم لقتالكم ميومانا ينرف محمد ديا حنف كنريو تيست رسول الله في تنغالين لترين تيبن تمتان دكيز نمبتسين ابن أبي بلتام لازم نحوي ما هذا يا حاتب ين نرتز فدوز زينتونا تير حاتبو مرتم لصحابة فانبتونا زان تيست عمر بن الخطاب هذا فنموك صابت الناس نغاتك بيرمسون تم رسول الله متين منحوي دعوني أقطع رأس هذا المنافق أمي permission zao tapayakon luonu almunafiq karandet nefan zavatra nandal tsina poiznao afaka fotona vitsivitsy rasul sallallahu alaihi wasallam tutikam Umar ibn Khattab mlazama nahwi la ya ibn Khattab tsikarazande ibn Khattab
لعل الله اطلع على أهل بدر افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الله عز وجل وزد ما فيحاتب ابن أبي بلتع تمسوا لي بيزي فيتن تم ندمسنا بدر ستيز ريتم لرسحابا participe إذا ندمسنا بدر زن كالله عز وجل نتين زرم لازم نحوي أتوب زين زفتتون ريو فيفما هامبي حمفان الله عز وجل فوتان إذا فيتنا ريو إذا فندسينا لي بيزي فيتنا ريتا ونتن حد مسنا بدر زن كهيتا تسكد كان زن فوي إذان نسان ينكنا كراي hatunga tika ahaz maghfiran Allah subhanahu wa ta'ala nifano votka suwa yankuwa amfiara munna ize misnan tika na mawqif faharwa yankuwa andi tika mana mafa we hasanat almusi'u tashfa' lah liasaswa ize vitanul bifawtana hatunga Allah azza wa jalla hamafa yifawtana yu tatara Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda ilay sahaba ize namuka tamnad masna nakrai izay tabdala teraka ipin islam tavalpotona nadmasna zan satria vanpotona ny voly miakatra vitsy tam sahaba tsy manambola teo ampelatana andreo ka rasulillah nanao antso avo milaza mana hoe zeny lolo mavita mamatsy amin'ny admasna teo oka izy ndray anjara mitsanga kono Uthman ibn Affan izy namoka 100 chameau naboka na Uthman ibn Affan ya rasulillah mbola tsy nitsahatra yam manentana sahaba zeny nolo afaka mamatsy tokony hamatsy nampiano Uthman ibn Affan 100 chameau hafa zay midika lasa hoe 200 chameau rasulillah mbola miantso any nampiano Uthman 100 chameau hafa 300 chameau rasulillah mbola miantso any isketa Uthman ibn Affan nanantana rasul sallallahu alaihi wasallam lazama na hoe zao zizi vunna hanampy isketa 700 chameau zay midika mana hoe 700 chameau ndo naboka na Uthman tam vanipotona zany vita mbola nampiany ihany koa izy milaza mana hoe ireo fitaovam-piadina izay mety ilaim-pino islam tamin'ny ady zany dia vonina zao hanatanteraka azy ndraiky sakafo ndraiky kojakoja izay mety ilain'izy ireo ma darra li Uthmanin ma fa'ala ba'da dhalik fa tsisy fentrekany amin'ny Uthman koa damby aorinany zany kosa sanatria mbava tsy midika mana hoe halaly amin'ny Uthman mandeha manao adalagna tsy zany akory fa midika mana hoe mahampy kony hamafany Allahu azza wa jalla fawtana izay vitana Uthmani tamin'ny fiainany andavanandro kizenga mantetsika tongavana Allahu azza wa jalla mteny amtsika mana hoe innal hasanati yudhhibna as-sayiat kieto afetrana tsika manentana tsika pin islam occasion tsika zao tiana ty volana fin barakat fin khairat andawre tsika hanao hatateraka haswabanga maro hatunga Allahu azza wa jalla hamafa ire fawtana tsika itataratra faskota fitra Ramadan zan pin islam jab miazakaza kan famokana swadaka miazakaza kan famokana zakatul mal salati muskinin fenotsika atsika mapkuftur jirantsika atsika mifandray amre fiaramonina misnantsika hatta yiro anabavtsika jab kum miboka amin'ny hijab ndraiky fitafy tsara izay kastain finoana islam satria reslahatra mana hoe volana Ramadan izay misnantsika dia volana tokony hanatanterahitsika hatsaragna maro samihafa mba hatonga Allahu jalla jalaluhu hamafa ireo fahotanatsika jazakumullahu khairan وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.